U ovom trenutku u Srbiji se vodi više od 300 postupaka po zahtevima za finansijsku istragu ljudi koji se bave kriminalom. Prema procenama Ministarstva pravde, od prvih postupaka očekuje se da oduzeta imovina dostigne vrednost od čak 100 miliona evra do kraja godine. Fox televizija istraživala šta će državu raditi sa tim novcem i imovinom. Kuća u Topolskoj 4 će uskoro biti u vlasništvu države. Ona pripada porodici bivšeg direktora EDB-a Branislava Uskokovića, protiv kojeg se vodi postupak za oduzimanje imovine stečene kriminalom. Interesantno da se u kući nalazi poznati restoran čiji vlasnici koji zakupljuju prostor od Uskokovića nisu zvanično obavešteni od nadležnih institucija da će uskoro morati da se isele. Trajno oduzetu imovinu država će prodavati na javnom nadmetanju i novac će ići u budžet. On će se deliti između pre svega institucije koje se bave borbom protiv organizovanog kriminala, jer jedna od ideja ovog zakona jeste da sami kriminalci finansiraju rad državnih organa koji se bore protiv organizovanog kriminala. Znači, pre svega će ići deo policiji, deo tužilaštvu i deo sudu. Ostatak novca, oko 40%, će ići najsiromašnijim stanovništvu, a oduzeti novac i dragocenosti će ići u sef Narodne banke Srbije. Što se tiče privremeno oduzete imovine, poput kuće narkodilera Darka Erceg i Legine kuće, Ministarstvo pravde ima poseban plan, a to je da se pogotovo kuće daju na upravljanje državnim institucijama i gradskim opštinama. Tako će plac Zemunskog klana u Šilerovoj ulici pripasti policijskoj upravi Zemun, koja je do sad kuburila sa nedostatkom prostora. Pošto je ovde kriminal cvetao 20 godina od prodaje imovine kriminalaca, se očekuje veliki novac, pa su se mnogi pitali nije li to rešenje za popunjavanje budžetskog deficita umesto zaduživanja. Tu ima jedan drugi problem. Ko će tu imovinu kupiti? Polazimo od toga da se ljudi plaše kriminalaca i da neće baš biti mnogo onih koji će biti spremni da kupe imovinu znajući čija je ona i plašeći se eventualne odmazde. Dok ovakav vid punjenja budžeta ne zaživi, državi ne gine zaduživanje, ali je zato kriminalcima jasno da im se zločin ne isplati. Svetlana Milenković, Fox televizija.